Ke plastik ke kamar ke bempat lah setia ben kiar ni yat lat ha ke ben pendon kam yaka haki kam beper. Kedai kamar ke belarung haman kitliu yeng bet ke bela aishbun kicing syakri yengi ki briu haki babun kiliang kamtam hakara karong. Haringkat kijing mentoi ki babun kini kamar ke wanra aru ya kijing penjan kijing jabo ke bakta ya ke mei mariang bet kamtam ya ke kot ke kia ukun benriu. Kadi baru kadi namar kejing lingkar, bat lingkarang jungihi kibriu, ki bamnang ban buram ya kamaryang, hadu lapoi uput menta ban hap ban tuklar, di kibor ka an, ban tiada kamno haswa bandir kapor. Kayeng Kashuri Meghalaya High Court dangshen kala hapan tuklar dia kini kam namar ka jingyu i ya ka jing kata jong ka plastik ya ka maryang bar ka kot ka kia ubriu pada pebisar ya ka mukadma kala pinmi ya ka hukum babatha ya ka sarkar bakan perking no badshim kamting ya ki bapindon kam plastik ki ba hapo ka shispa arpo micron ka Kashari High Court jong ka jela kala pinmi ya ka hukum hau naiwing baladap da ka bakado baka plastik ka pinjabo ya ka maryang ba ya ki kiwa ka bawanlam ya ka jingyap jong ki do do kha. Kashlam kelarung hapo yodo ke yow ke bahedu hapo ke jela. Bat nadu kredap le i balatho ya ke jingmana bandra bat pendon kam plastik. Hindai la sakhiru banadu mod pran shwa bandrung hapo yow. Ke jing pendon kam ya ke plastik ke jurbha nadu ki nongdi hadu ki nonglet siu le tada. Ke hima melim ke lashim ya ke linti ban perking hindai pause ke syukut tang ha ke jingtho ni jingkren ke baka kampat kaya de kumwei. Kalong rugai ga kubur bos tanama mana kaliang ka haikut kepada buram kala penni ya kani ka hukum man khang no ini ki jipenon kami ni ka plastik stand ka bahapo sispa atau micron semua dia nak kaliang jungi ka hima melien ru ngila penni not kenodes nak kapuas na du aja ka khanda man khang man pendon kam ni ki plastik stand po yo po hat di ngina kapuas ini jupen kan mau kam dei hiru pang mi tang du aja ka khandai terter ngila bakai Habakren badu menteri uberi unong aiktin ke sarkar upa polling do ulo ong bakani kamat ka badai ka bahaban shimkhia namar ka plastik kare kamar ka bumput ulo ong bayakani ka kam habanya kren hapo ka kinhun menteri kumba pi la benyedip kani gede ka sinjam ka ba ka sarkar India ru kala dapat benar dari nama ajar apuar, but Ashwai jungkata ngakan mau ba mangi kum ke EC jungkat District Council ki HEDC apa kejing long CM jong ba titas akad kupor ngilada dedep pensimu karai ngaku mui yang in charge ngilada isu ya kan ka order ban kang ya kejing penon kam ya ka bagi ongga single use plastik ke plastik ke penon kam tanji sin
kaba mapi kam de bendunai ka sispa arko micron ti bat hak tu kepuar kala long kam kala tre kam bah ti ndrai hadirin ba kejingan jong kepuar tu kadon biang kajing KM jong kan de kajing kai ba kajing penon kam jong plastik ti kum ka sarkar jala ni UI ya kan ni bat ni sokya ban UI ya kajing penjopo ya ka Mariang kamdam bangabat ya kan ni ka department jong ka tourism ni ya kan ni ka littering kajing penjopo bat ka kamdam ka plastik ka ba ngimlaban kalong non biodegradable ka pamlaban puon kanil kalaram sni shu ya ka saudong saukun jongki tourist sites ka ba arpat kalong ba hakaji sisa ngila da bekran ba yakani ngin pentrekam daga ba nishna bat yaki rules namar ba kadon lupa ka art ba kadon lupa order juga yang bisa high court di kani kam ke banwan limba ka cabinet memo ya ka ba ngala depan grand rule bat bala depan move ya kani da ka department concerned di ka ba lai ke baron kam ba bangin bu jemut kolong ba kajing kang ya kani ka plastik kan ya da om tang ya ka Mariang dan rekan kendiru ya ka yo ka kot ke joki bri jongi namar hakituki as nemban na district council ngila la ban pentrikam ngi ba kibrio kilas dang pendon kami ka sla kila pendon kami ka lakon gini gidegi alternative ki ba shim ya ka jaka jaka plastik ti lagi pencelur kibrio jungi panang thungsla pendon kami gini ka basong ka bara ya ki tiar gitar bat kumju ya ka kot sada kani ru ka bagi bri jongi ki pendon kam ki shnai ki plakot kani ru kan yarap pada saya ka yo ka kot jong ki long yeng long sab ki ba kham shitam ha ka yo ka kot bat kham tam ki nong rap jongi barem ka sla de ki jing mendoi ki sisa ki bun Haba persyang ban kren bat katu kat ningut ki nong shong yo kabah khamat e ki penpau ka jing e lada om penden kam ya ka plastik kamtam ki badi ki mar ba shong kum ki kinja do chur bat ong bak sarkar kan hap wat e ki weipat ki mar jing song ban bujli no ya ki plastik Tika ni ka mar jungi tika ba hapdo kami nak plastik ite barong bat song slar ka ba me hap te mar kum ba ong no ka kot ka man ka ba ya bi hidak plastik ka Tela dah kum kaku kala ayo dah baban kang te kesong pat nong hakar ko nong dekilawan dekiwi pa ki micro segin hab piu sekata ka ba government kala bu kala mangin ban pero kap ni hab le kita hi ka bala kang tengin hab ni ai ka kum ka ai ka lu te ka wi ka ban kong kalong kum ni ke ada kila ban kang te dak chon ki company kampoi su ka supply sinu kata te ka ba khengi pai ba bla khoi ngan sa ngi ne du lak di sini ba ka company kadang pelan dia kata teh hinom lah benong bang hinom penyokap masih menginang yo teh ada ngimi osu teh kesok kata ngin hapin ndokam ke ke baka government ka pelat ya kata bagin penyokap ki 40 microns 50 microns kata klong ta kata kala kata bahai ke nemar beli kitu ki bakam ben ka jingin lut ru kalong kala kham bambun teh kumongno ka ni kani ka marjugi ka do sni de ki do nut ki do sni pinai wi plastik rumlong Kidok kami ar teli plastik. Kena malah hak tu kabar ben kendon akan nupi saka si paket. Dia kata kelak tak bahai. Kata tidang don di wiwan ya terwag badang ai. Kata tingin ong yon ai. Hayo iki kendon. Kata tingin ong yang ai kata. Kaduba bubun balang bubun ti badang iyo lu hingi dang iyo. Kenya kane dengan ong manu nong tip sei nong dia. Bangi lagi basong hadukat apa kiwan tinggi simbe bawan terwadi nama kabadang ai dokam dia ngimu. Yang kan plastik dah kejenjar pun sang dah kesal tentang kelam dan syuk dia sah di sana. Sang kesal dah kemudian kedua hap kedua biang. Belum tahu tuan saya dah ke iu sudah. Ya plastik binang pan ateli dah kesal dah dalam lah.
hangi dan long hilang bi ba apa penmi syak di plastik ban long menyahap lang ben song mangi kan sukang bi plastik dah kedekat dengan ini bat kapsena di rekam mengenwan dur plastik ba song mentai kan. If the government is banning the plastic, it's also good for our global warming, okay? And the government should take a strict action for the plastic, okay? So means see that the like government is allowing for the plastic, so we have to use. We don't have other proposed, okay? So the government is allowing, so we are using the plastics, okay? But still, in my point of view, the plastic should be banned. Ke alternatif yang ini kiban mau pikum gedo kiban kadon liquid content mau ke kenjau ya kini pada ke standar kalau kepada bentam ya kini ke sispa atau micron kini kalau safe pendon kam but nak kata ketika alternatif ya ke high court rukla kedo jing e bang yo small pat nang kinong song yo away kalong ba ki e namar bale kum habasa do kha itu artali ki basa de ki bu jing e namar bale ba kum don padak ki we pa kilat man pen mi aga jaka jong plastik di nama kum ba pitip hi ba song do ni song de do kha di don kam hi ban thap jaka ba kambiang banlan dengan nu kencing banjau ki na kisna ki ba long duka ba pin excitement ni mana pin isi iru kam tam ki nong thiet nong tada po yo po hat di sakawi parong nakaliang jongi ki himaru long karpa di kanyang government bala don nu kalat ban penmi hino kinja haja ka jong plastik ban nakabanta ka ba met jong kinong thin nong tada po yo po hat tang ha po yo du an re po ani po jala juni bro po Kiwe kinong song yo kilapin pau pa kisngo ya hap ya kajing khang pat pindot kam plastik hakaju kapor kilapin pau ru ya kajing e bamla ban kiare ka plastik kam tam haba kinong lit siu kimra ya kipla Kawai kaliang iso ya hap ma tangbalang na kawai kaliang pada ngidik kenya marblang dan tentang ki customer kemra pala imbat se kenya ai ki plastik kidan ki customer ki bapan kat kidan customer pan plastik ru ki pon ki bapan plastik hi kata kum ki nong ra shale ki pon bapan plastik hi kidan basang ha ki kat kidan basang ki plastik beli pihak benda entah basang ha plastik kat kum kajeng kuat ki customer kijur kan song hai ken la sabe kira la de ki plan yang telong hi la dang tam dan e ben ai teng ki pan tang so men ken ru ki pan plastik tang spo teng ka so men ken ki la pan plastik dam ai plastik la le no kata tem nang batai re na mar met tu sipor ka dan am ka por ba ki la khang tu ka plastik te kala ya kum tu te kala biang la ka biang hi ta kim dan ka jing ayu pa de ta ki la ya le lang pa dan kam lang te la ya ni tu da kala khang da ka sarkar te long kibri long kila kidawan thiet kumtu kila nang te ban pen kre ki na hiang lam dan jing khang pada te kila dipen be nai kam da kata re shubu ni dia penon kam dai pada tu ko kila bun bawa na hiang te tenteng bun badlong ban ayu da ka kiti kot ni la shu song kumtu de kot lu mala ba kam da sifat re ki kot ke Uba pol ula ong magajing khangi ka plastik kan kintiu ya kayo kakot da ka papindan kam no da ka sla pat ka plakot kam menchua ka sla ka de ka weni ki mar ka bala ban song wat ya ka do hindai minta hayo kinong di sla ki dunabha na mar kajing pindan kam plastik kajing pencelur ka de ban pendan kam ya ki locally sourced materials ki material ki bangi yo nakani ka snong wajong te ka kot sara ka de ka ni ikla dan lupa kaba naduk bangi dangi kena la pendon kam kasla ka bangi thung ki benda ba pher jong ni ka state ka jungi ka reward ka pahu akasla ti larangi pendon kam bari ki local materials ki nang yarap shushu ya ka local economy ka jungi Brim talak hamduna tu pendon kam kasla la bun ki ba pendon kam da ka foil in tu ba song shau song ja
mentah teh ke pendan kam syu nda thiet si buôn ruk jenjare tin song la salah kendiat telong kan dal thiet buôn telong mlak itu dah salah jongi nomor ba palat ke jeng pendan kam ke plastik teh ini restoran umum umsau azul restoran ajail di restoran the supply jami ada restoran na de shau di momo fast food kita salah Kajing penmi hukum ke High Court kadai ke beliau jingero namar ke kata kamariang badia ke kot ke khia. Bana kaliang ke sarkar bat kiwe ki bor bari kmi ki kubur bakadon ke jing sokhia ke baki hab badle ai. Ngai ba kadai ke jisha ba kini ki dokha do ki babun ki yap namar ba ki ndak plastik la runga ki wa do ki kumpoi shaka bam ke jongki bat ki yap nakata tin nalor kata ka jing I jabo jongka mariang kaptam ke jing khang no yaki telong dak baki one into contact bat ka plastik ti ngan chim kya ya kani ka ba kong sani ka lomba ngila adap ikran ru ka level nglayo banya slok ikani ha ka level temu chief minister ru ka wasa mata kalong tambangin pentikna ba ka cabinet kan shim ya ka decision ka ban long inline bat ka ka ba ka high court ka la depan kedau bat hadin ketu bade bangin don kami mni tambangin pas bat ya ka rai ka cabinet and ka enforcement ka jing penterkam kai katang igri ba don kam do bangin la ban enforce kini ti lara ka ki EDC haka tu ko puar ka la penterkam ba ngai bakalan don jing ya ba ka state government kan wan hakataka ban penterkam ni kini ka order ban pentikna ba ya implementation tu ni notification jong High Court harai kan kamerap sibun ha po yo du ru pat ru mde om tang heu du andre ya boro ai hang ni po jela jongi ban long ta ban ya dai ya kami marian ni ko Haba phashi ki jaka jongo kai ru ke plastik la pinjabo shisha ya ki jaka jongo kai ki badan hapo ke jela uba pol ubadi menteri ka kam jongo kai ulong bakatanat ka khamla baduna ki nongwan kai ki bala ban pinlut bat basngu thu banya ki babun ki bapinjabo kawai ka ba ni stress ba menta ni ban ba ni shon ba ke department jongi menta kolong ba ginom ailat ba ka tourism ke jongi kan poi shaka ba ni om bodeka over tourism de ban le kata ni penslur ya ka bangi ong high value low value tourism ka bamut ba ni kham jet bakin wan duna ki briu ki badan pedeka bor belut ban ya ki wan shibun ngut ki bam don ke bor ban belut ban te bisa ka ni jela jungi ti nak ta kadau pinni I ba kum ka ni ka 5-star project ka ba gidang mau rip nang ta ki karupwi project ke jungi ti ngendala depth sai kini ki skywalk mau kedok ki development ki bangi yok menta naga EDB naga NDB kini borok kilong bangin improve ya ka infrastructure kapan pun ya ki jakasa ki babaha kenang ba ki nongwan cheme ka diaru kin dai ki brio ki balapan spend ni but apa ki don ki brio ki kum kita kemud aga jaka ba ki don arspa ngut penjebo ya ka we ka sai kadang la ki wan arpo ngut ki brio ki basuthu siapa ka jing kodor berpenek mensai ka mariam kata ka polisi ka Omla banlen baka plastik kadai ka jing don kam Henry kum ki nong shong badan ka jingkit kli haban perkhat ru na ka benta ka mariang bat ki saudong saukun banek ka pateng kalawai